Mbak, dengan digital house. Oh ya Mbak, mau nanya alamat lengkapnya di mana ya? Oh, di Jalan Mayor Salim Batubara, lorong Kebon Semai. Di skip. Oke oke Mbak. Oke, kasih ya Mbak. Halo Mbak, aku udah di skip nih. Oh, di mananya ya Mbak? Lorong Kebon Semai. Oke oke Mbak, kasih ya.